Ok, dobrodošli u epizodu 2. I u ovoj epizodi sponzor nam je Repsol, u suradnji s kojima dijelimo ovu prekrasnu majicu. Ako želite majicu Repsol oktanski sindrom, odgovorite točno na pitanje koje se nalazi dolje u komentarima. Tjedan dana od objave videa vrtit će se ta nagradna igra. Kada točno odgovorite na pitanje, mi ćemo slučajnim odabirom nekome od vas pokloniti ovu majicu. Ok. Dakle, oktanski sindrom, Repsol Hrvatska, Repsol ulja u ovoj epizodi također nećemo koristiti, ali radit ćemo nešto drugo. Koja je tema današnje epizode? Današnja epizoda nema temu. Znači, nastavljam tamo gdje sam stao u prvoj epizodi, tu epizodu možete pogledati u gore. Najveći problem koji imam sa Civicom je dakle getriba. Sada ćemo prije nego što krenem na getribu, moram skinuti znači sve ostalo, moram skinuti killer, odnosno hladnjak, moram skinuti plin dolje i tada ću doći do getribe. Ali zašto ja to vama pričam? Pa možete nastaviti gledat i sve to vidjeti sami. Vjerojatno ste primijetili da je na IVT-u potpuno novi killer. Ja sam prije 3,5-4 godine kad sam kupio ovaj auto, prvo krenuo sređivati neke mehaničke nedostatke koje on imao. Između ostaloga tu je bio i taj killer. Dobra anegdota kako sam došao do killera, ne? Dakle, radila je firma znači, u Sesvetskom Krajevcu, auto hladnjak centar, AHC se zvao tako nešto. Ja nisam mogao naći killer nigdje za taj auto i bile su neke varijante da bi išao na varijantu killera od CRV-a, nekog bla neke druge varijante. I ja banem tamo u tu trgovinu i kažem treba bi killer. I sad čovjek me pita za koji auto, ja kažem Civic, ok, koliko kilovata, ja kažem 110. I on me pogleda ovako preko pulta i kaže 110. Jesi siguran? Ja kažem pa poprilično. I veli čovjek se okrene i okrene se vlasniku ili šefu te firme i kaže jel vidiš, čovjek ima IVT-a. I ispadne priča, znači long story short, ispadne priča da je vlasnik te firme imao CRX-a IVT-a E8 nekad davno i prodao ga je i nikad ga nije prežalio, kako to obično bilo s ovim autima. Znači, dečki mi nabave originalni Densov killer koji je, po njihovim rečima, bio zadnji u Europi. I platim ga, uopće neću reći koliki su mi popust dali, samo zato što sam tražio killer za IVT-a. Hvala dečkima još jednom ako gledaju. Puno im se zahvaljujem ako se sjećaju. Evo, killer je na autu, služit će svrsi. Hvala vam još jednom. I dakle, to je taj killer. Kao što sam rekao. Malo Mighty Car Mods efekata. I kao što sam rekao, Denso, prva ugradnja. Pronašao sam još jedan problem, a to je puknuta žica od lambda sonde koja bi trebala ići ovdje i to je vjerojatno jedan od razloga zašto mi se palio check engine. A upravo ovo bi mogao biti jedan od razloga zašto plin nikad nije radio dobro. Naprimjer, evo ima odštekanih žica, ko zna kamo su
trebale biti spojene, ali nisu. Evo, ova je odspojena. I'm getting older all the time, and no, I'm not as relevant. My old songs are pretty sweet. Please don't mind what I'm trying to say, 'cause I like the nostalgia when I hear you. Tell me my band is here to stay, even though we don't wanna change. Modern musicians really freaking blow. To je, znači, primjer kako se ne ugrađuje plin u servisima za koje ne znate kako rade. I zato je vrlo važno imati dobrog majstora koji će vam ugraditi plin, poput Martija, kao što mi imamo Martija, jer onda nećete imati ovakve lemove i ovakve, znači, probleme, i onda ćete imati sa plinom kasnije, znači, neke probleme koje nećete znati zbog čega su, a recimo ovakvi lemovi, loši lemovi vam mogu uzrokovati masu problema. Onda nadalje, znači, imamo ovdje isto spojenu žicu koja ide tamo u plin. Već ovdje vidim kako je napravljena, evo. Viri van, neizolirana, izmesarili su originalnu instalaciju, ono totalno. Tipica, evo ga, došao je, znači, Marti. Njega ste vidjeli u onoj epizodi kada smo radili servis plina na mom akordu, možete pogledati tu gore. Znači, došao je ovdje pogledati, odnosno pomoći mi izvaditi plin iz auta, zato što plin, da bi se izvadio iz auta, treba ga testirati, jel' tako? I treba, znači, vozilo treba dovesti u prvobitno stanje, ako neće biti u vozilu više plin, dovesti u prvobitno stanje, i ja kao ovlašteni servis moram izdati izjavu da je to dovedeno sve u prvobitno stanje da bi se mogao odraditi test. Znači, mora se svejedno odraditi test prilikom vađenja plina iz vozila. Da mi reci, jel se može staviti rupa, zatvoriti sa gumenim čepom? Može, jer sva vozila, znači, ajmo reći, standardno već imaju neku pripremu, da li, ne znam, gumene čepove dole tipa za instalaciju, za prikolicu, za kuku, tako da, velim, može se sa gumenim čepom to odraditi, ne treba biti fizički baš vareno. Evo, znači, to je nešto što sam čuo od dosta ljudi, pitanja kad se vadi plin, da se mora zašvasati sve rupe koje su bile bušene. Što se tiče vađenja plina iz vozila, morate raditi test, znači nema smisla ako se vozite bolje popraviti taj neki plin ako ne radi, i nema smisla vaditi ga van, jer ako se voziš za neke male novce, a sad, velim, što se tiče oldtimer vozila ili ovakvih, evo, velim, vozila, ok, u redu je izvaditi van i dovesti ga u neko originalno stanje, ali neće to biti daily car, baš ono, tako je, svakodnevna vožnja. Neće raditi kilometre. Tako, da. Ali definitivno ono, vađenje plina iz vozila opet podliježe nekom poslu koji mora ovlašteni servis odraditi, sami atest se mora isto odraditi, znači košta isto koji prijavljivanje samog plinskog sustava. Oko 1000 kuna, jel? Da. Tako da definitivno ono, ako ste kupili auto sa ugrađenim plinom i želite ga izvaditi van, ok, u redu. Ako je to tako povremeno vozilo, znači ono, nije daily car. Ali ako se auto vozi svakodnevno i ipak cijena plina i benzina je razlika drastično, velika, tako da ono, nema potrebe. To je to. Plin je vani, još ima par tamo žica za polemit. Kad ja to završim, onda ću dobiti taj papir s kojim ću onda biti spreman za atest. Za test i za tehnički pregled. Ništa, hvala Martiju. To je bilo, znači, vađenje plina, a ja idem dalje sa rastavljanjem. Jej. Let's go!
if we'll just sell out, sell out. Drop a song on YouTube. You should all sit back, watch closely as I go mainstream. We're selling out now and we're changing our sound, much bigger than the early 2000s. I'll try to number one on the billboard. I've lost some respect, but I'll just say if I could travel time, things would get better. Relive the glory days of rock forever. If I could travel, say it and so it will not grow. I need a moment in the bathroom. I know I say can be more through. The night will go on, the night will go on. My little blue pill. Još jedan top tip, ako radite sami kao što radim ja i nemate ruku da vam neko pomogne, nositi ovakve stvari je poprilično teško. I uvijek se kaže work smart, not hard, totalna reciklaža. Znači radi se o ploči od stare kuhinje na koju sam stavio kotače koji imaju nosivost tipa 70 kila po kotačiću. I naravno dva kotača imaju kočnicu koju si lijepo zakočite i getribica ide lijepo gore. Tako. Sljedeći problem koji imam je ovaj. Dakle, motor je na dizalici, znači dizalica drži motor, jer svi nosači motora, osim ovoga, su otpušteni. Kako nemam onaj originalni nosač koji ide na mulde, odnosno gore na ove limove i drži motor u zraku, DIY all the way, dakle, idemo ga složiti. Znači složit ću ga od materijala koji mi leži po garaži. Zbog ovakvih prilika se nikada ne bacaju restlovi koji su bili od nekog drugog projekta, jer baš može zatrebati recimo da se napravi gornja stega. I vidi, čak pašu i ove rupe, ova tu nije bitna. Treba poširiti samo ovo. Ha! Ok, društvo, došli smo do kraja druge epizode. Ovo je više manje sve što se treba rastaviti na IVT-u. Pratite nas i dalje, klikajte, pitajte, ne znam što god. Igrajte nagradnu igru, odgovorite točno na pitanje koje je u komentarima. I najsretnijem od vas koji točno odgovorite ćemo pokloniti majicu koju sam pokazao na početku. Sad su mi izmazane ruke pa je neću više razmatrati da je ne zaprljam. Dakle, moja Honda IVT lagano se raspada, kao što vidite, ide u sitno. To je to, u sljedećoj epizodi će biti ne znam ni ja šta, gledajte, pratite, uglavnom sa rastavljanjem sam gotov. Došli smo do kraja, bit će DIY-ova zanimljivih, tako da pratite, gledajte, klikajte, subscribe-te se da vam ne promakne neka epizoda, bit će zanimljivo. Pozdrav od Toma.